Maayong adlaw mga agaw, oktoyoy. Asa taron gaw? Oo. Kasal dito siyempre nga manay. Ikaw, atong lutuan sila. Kasal sila ka na labi ang luto. Abot na yun mi diri mga agaw sa lugar sa Barangay Manubo, Magpit, North Cotabato. Wala na ko ka-video kay tungod sa dala nga grabe kalisod kaayo. Unya si Uncle Ruben dayon naghikay para sa mong paniod. Pagkahuman og pagpaniod to, ang mga agaw wala na naglangan-langan para magtrabaho. Ni adto baya mi diri para magtabang og kami ang paluto. Sahi kay sa kasal ni Agaw Jeffrey. Giihaw dayon namo kining 70 kilos nga baboy diri. Ang matag usa nagtinabangay bisan usa walay nagpaayahay. Bawal diri ang magpabusing-busing kay di na gid kakakuyog kung asa sunod ang among kitering. Sukar. Ang matag usa naka-assign sa nagkadaihang mga trabaho na ay tigbugbuogin ni tubig para sa baboy. Ay tigakot sa sugnod nga mga kahoy para mamintin ang init nga tubig matud pa ni Dudong Choy. Aron dili mahubas ang tubig diri ginahakutan po ni pobreng magsasaka. Ang usa po diri sige ra pug pangitag kamera aron videohon daw siya. Lakaw kay video man di man picture. Pagsugnod ya. Kuan ha? Masamad. Litson ra ba na basig masamad? Oscar. Maoday ka to ang among manager o kami daw mga agaw iyahang mga worker. Kadugayan naulaw siya kay siya ray walay gitrabaho. Nitabang ong nangiskis na lang siya. Naulaw og nakonsensya kay sige ra man siya panugo nya kami diri perti nakahago og ang duha ka babae nga among kauban nga si Lorena og si Miriam sila nakitan og nasuguan kay sila ang pahimuon sa makaroni samtang ang mga lalaki galuto sa mga sudan kay mga abtik magud sila og mga kugihan. Kadugay sa paghiwa og pag-slice sa mga karne tungod kay hapit 400 kilos tanan ang timpang sa baboy. Tanos video. Pagukay ba? Ay tanos video. Unya na pa yung gahe, gilatan pa yun ni. Naana sa mga alas 10 kapin sa kagabion, nakaluto ra gyud og sukod ang atong mga agawin tawon. Kining gihimo nila diri gitatad nila og pino. Kining mga karne, himuon kini nila para sa bula-bula mga pre. Naanap ning isaon sa napakay diskarte ani. Kuan ang video ha. Aha, tan-aw ra gud na hagba itog tulogan na pud ni. Wala silang kamalay-malay, nag-abog-abog sila sa abo sa mga kahoy. Layo na siguro naabtan ang mga damgo niini. Og nabuntagan gyud sa pagluto sa mga sudan. Dili mangud basta-basta daghan mangud mga putay. Kinahanglan palamian. Mao kini si Dudong Jiko ang nagluto sa putahe nato nga ginamay. Ug mao pud ay kini si Tata ang nagluto sa atong humba. Kay kung makatilaw ka, perting lamiaw, perting humo ka. Pati imong mga kamot makatilap ka. Ug kini pud si Zumar ang nagtabang sa pagluto sa atong bula-bula. Ug ang usa tuwara nakatangag nag-isa ka bukog. Mauna lang kini ang katapusan nga putay nga among giluto. Kay daghan pa mangud nga proseso ang nagyan niini. Gitawag kini siya og bula-bula. Kinahanglan mangud siyang hulmaon lingin-linginon pinaagi sa imong mga kamot. Hangtod sa kadugayan niini maporma og bula. Wala na ba nga ang atong agaw nga si Django na instant groomsmen pigud siya. Nakapaso nga wala sa plano kay ang ubang groomsmen di back out wala ni sipot. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. Ang sa mga agaw sa mga sa pagtanaw, okay yoy. Vlog.